Jojolpa napon laskus Nepa Channel soyajona dipi sakala sokumi bazu meju pinta ji Sushil Shahi pakhe sikpin sa soyajona digudu jajo Celebs talk time ठुगु जाजो प्रत्येक बुधबार बनिसिया चाटाइले अतिरहेको 8 बजे अहिले रिपिट टेलिकास्ट प्रत्येक शुक्रबार सुतेसिया चाटा त्याइले अतिरहेको 8:30 बजे वा आइतबार निनेसिया छटाइले अतिरहेको 1 बजे नेपाल च्यानल मार्फत सोयादिफै निमसँग ठुगु जाजोसँग नेपाल भाषा खेलकुद व तिथि मनोरञ्जन खेले थगु नाज्याका दिपी व नुगु पला न्याका दिपी तिथि व्यक्तित्व पि बना वेगपि नापंगु खलाबला छिकबिनी गुन्याने न्याबेगुजी थौना जिमसँग स्टुडियोले छम अति कहे लोकभामा हनेबमा वरिष्ठ संगीतकार नाप्नापा वरिष्ठ हवाइन गिटार वादक वेग छम मल्टी ट्यालेन्टेड पर्सन उलिजको मजुसी वेगन एरेन्ज न यानादि संगीत न तयादी वेग ख ईश्वर जोशीजु लस्कुस्तु ईश्वर छिदा ज्याजुले छिलासम्म अतिक लोकभामा संगीतकार नाप्नापा शास्त्रीय वादने चाहिँ नि हवाइन गिटार वादक छिसा चाहिँ नि संगीत खेले थगु पला गोब्लेन चाहिँ याकदि संगीतला त्यो मजा नछि संगीत खेले दिन ला डोजिया चाहिँ एक कुन जन छिदा मलाई मजा नछि संगीत चाहिँ न्याउना जुनु ख ले छिसा मचान चाहिँ हवाइन गिटार थाना दि मख सुरुले जी खास जी नभछि छे परम्परागत भजन मण्डल जुल मलाई भजनै वनि वना चाहिँ भरिभरि तबला हार्मोनियम चाहिँ युज जुल लिपा चाहिँ सबै अनुसार चाहिँ गिटार ठाउँ भनि जुल गिटार नबनबा चाहिँ लिपा चाहिँ विभिन्न समूह सांगीतिक समूहले चाहिँ जाए यहाँ लिपा चाहिँ लिपा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत यो चाहिँ महत्त्व ठ्यावे ढुङ्गा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ सेकिमार चाहिँ महसुस ल ओके वो टाइम में चाहिँ खास न स्पेनिश गिटार थाना जुन टाइम ख स्पेनिश गिटार थाना चाहिँ आठो सङ्गीत यो चाहिँ जरा हाम्रो सङ्गीत यो मूल आधारला शास्त्रीय सङ्गीत खर यो चाहिँ ठिढुङ्गा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत झिस चाहिँ नि सेकिमार यो चाहिँ मनटुना चाहिँ अहिले गैया छुके वंश जिराहरूलाई जो विशेष गिटार दखल दुज्या गिटार चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत छ्या उनमा पहिले आठन सिटारे शास्त्रीय सङ्गीत वना जुन बाँसुरी शास्त्रीय सङ्गीत दु भोकले गायने दु हमलाई नृत्य दु रासिनी गिटार थाइबि गिटारे चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत थाइबि चाहिँ मख सुनमरु यसो चाहिँ गिटारे छ शास्त्रीय सङ्गीत थामा फेरि चाहिँ मनटा जी मेप्स मया छ जी या फेरि चाहिँ मनटा चाहिँ जी 50 साल 2050 साल विक्रमसम्म 50 साल पट्टि चाहिँ जी चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ ल्याउनु 50 साल ले चाहिँ नि छिसा चाहिँ नि हवाइन गिटार हवाइन गिटार उले चाहिँ हवाइन गिटार ढका चाहिँ मखो गिटार स्पेनिश गिटार चाहिँ हैन जुल ल ठौ आठौँगने थिएन आठौँगने चाहिँ शास्त्रीय चाहिँ ठो कोर्स अनुसार चाहिँ या त चाहिँ कलेज उनीहरु आठन गिटार चाहिँ या मोडो जुल गिटार चाहिँ ठन कलेज नेपाली चाहिँ संगीत क्लब संगीत चाहिँ कलेज चाहिँ गिटार सिक्यो मोडो एजिया चाहिँ नि अथवा कलानिधि चाहिँ इलाहाबादी चाहिँ एफिलिएटेड एना चाहिँ कलानिधि सङ्गीत महाविद्यालय दु अहिले अनु पाखे चाहिँ छिसा चाहिँ न्याउनु हामीले गिटार चाहिँ थो बाजाला मम्सु पनि यो कोदनी होला थो हवाइन गिमनुटेसन नर्मल गिटार हल्ला चाहिँ नि दगैसा स्युज ल थ हवाइन गिटार हो चाहिँ नि मनुटेसन जिसवेबले आपास्याम मसिउनी थिएछ त हवाइन गिटार यो पटि चाहिँ परिचय बिया दिला जिना मसिउ नपा आफ्टर स्पेनिश नर्मल स्पेनिश गिटार ठरा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ स्पेनिश गिटार चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत त माओपट्टि चिज चाहिँ मोड जाँदैन गयो हैन ओके मिर खिड्का रह्यो दयो ओके चाहिँ जमजमा रह्यो दय मलाई गमक रह्यो दय वो स्पेनिश गिटार चाहिँ वो चिज त दैमा खोजल सीधा स्टेट्सको दय जुल सीधा साउन्डको दय जुल ओके अब वो चाहिँ वो गैना पिका फैलेर गरा अब स्पेनिश गिटार पिका फोटो एकदमै चाहिँ ठाको ओके चाहिँ अब वो चाहिँ ठो हवाइन गिटार चाहिँ इन्डिया चाहिँ सुरु चाहिँ हुन्छ इन्डिया सुरु चाहिँ चाहिँ वो टाइममा चाहिँ सिल चाहिँ उसले इन्डियामध्ये चाहिँ जे वस्ता विश्वमोहन भट्टरीमध्ये चाहिँ 1994 ले चाहिँ वेकन चाहिँ गिटार थाना 94 ले ग्रामी अवार्ड क्या दिल अहिले वो क्या ढुङ्गा चाहिँ जी वर्ल्ड चिज सिल हामीले चाहिँ गिटार चाहिँ वास्तवमा चाहिँ स्लाइड गिटार यामा आउँछ शास्त्रीय या त चाहिँ स्लाइड गिटार अथवा चाहिँ हवाइन गिटार वेस्टर्न चाहिँ हवाइन गिटार आइजल स्लाइड अन ठाउँ चाहिँ वेस्टर्न चाहिँ हवाइन गिटार आइजल अच्छा इन्डिया चाहिँ मोहन बिना आइज न मोहन बिना हजुर मोहन बिना आइजल अहिले चाहिँ
गिटारलाई गिटारै ख तर स्लाइडेना ठाउँमा हामीले चाहिँ वास्तविक शास्त्रीय सङ्गीत गिटारै शास्त्रीय सङ्गीत सेक्यो खस चाहिँ ठो हवाइन गिटार सेक्मा आउँछ चाहिँ नि ठुलो ठो चाहिँ जी करिब 54 साले ठुलो गन दैलेर गएको ठन बिजाइन ठन नेपालले सुना मोहनी जुल दे मोर्नी का नेपालले हया मोर्नी जुल हौ मोर्नी जुल सुना यसो गर्नु कलकत्ता चाहिँ नि ठुकै चाहिँ म्यानुफ्याक्चर जिएर गएको चाहिँ नि छिल अले ची अनजमी जज पिनो डु जज बिसन अनि कलकत्ता दैरा कलकत्ता वना के आएको चाहिँ ओहो गिटार छ गिटारलाई कलकत्ता वना अन सुना हजुर अले अन हया चाहिँ स्टार्टिङ हेर्नु जी मास्टर चाहिँ ठुकै लिबा चाहिँ ठो मास्टर चाहिँ ठुकै हवाइन गिटार हेर्नु बुझी हजुर तो हवाइन गिटारे छाने यामा अपटी कारण ओ नजर हार्नु चाहिँ मलाई ओ चाहिँ स्पेशल जो गिटारे चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत त चाहिँ नि गिटारे चाहिँ मसिक्यो गिटारमा गेट मसिक्यो जो चाहिँ लाइफ यो चाहिँ छोटो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ वे जिन चाहिँ तयो उब्ले निसिन तयो जेसम्म चाहिँ सुनाना मठाउ न जुल सो चाहिँ गिटारे चाहिँ जे शास्त्रीय सङ्गीत त चाहिँ नेपालले चाहिँ किन उठेका चाहिँ नि न्याउनु ख वे अनुसार चाहिँ रेडियो नेपालले न जी 2056 सालमा चाहिँ रेडियो नेपालले शास्त्रीय सङ्गीत ठहर्नु चाहिँ गिटार हजुर गिटार न ठहर्नु ठो हवाइन गिटार न ठाना लिबा अले एनटिभी न कतिपय प्रोग्राम ठाना लिबा राष्ट्रिय स्तरीय चाहिँ जी शास्त्रीय सङ्गीत उत्सव त जुल अन्तर्राष्ट्रिय म्युजिक डे त अनेक प्रोग्राम त हरेक वर्ष चाहिँ विभिन्न राष्ट्रिय स्तरीय कार्यक्रममा चाहिँ ठाना भया छन् ठो चाहिँ भरि चाहिँ एजिया चाहिँ नि ठो हवाइन गिटार चाहिँ इतिहास चाहिँ नेपालले चाहिँ यको ता मजुनी थो चिको खए सिडा कि मतलब चाहिँ नि थो बाजाए चिठा नेपाले चाहिँ नि वो टाइममे मरुप्टी चीज चाहिँ नि थो हवाइन गिटार अले थाइपि चिठा नेपाले न चाहिँ नि यको मनु मरुर गाजी चाहिँ नि जिन्जना त वो ख अवल पकाए पनि पकाए ख होला मलाई अब सुरुले यो जुल जी मलाई सुरुला याद नि थन इन्ट्रोडक्सन यानो जुल आ जी हवाइन गिटार आ गुली जी चाहिँ प्रचार यामावली चाहिँ हो कमी कमजोरीलाई पकाडु कतिपय विद्यार्थीहरूलाई रेगुलर नियमित रूपमा सेनानो चुनुडु तर यसमा गुली जिमा चाहिँ उली चाहिँ अझ सन्तोषजनक चाहिँ या फ्या छ म जिसन थो शास्त्रीय सङ्गीत युक्ति चाहिँ नि प्रवर्धन या त छुयामा लिन्छ छु बिचारे शास्त्रीय सङ्गीत यो लागि गुली जिसन चाहिँ सर्वसाधारण चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत भरि मुठुका उगे आनन्द वो पखेन शास्त्रीय सङ्गीत नभए झी नभए झी महाराज पनि धामकला नभए 300-400 वर्ष राणाकालीन हो अझ झी नेवा जुजु पिनु पालेन झिरा नेपाली कलाकार त म ज्या चाहिँ पिने मतलब इन्डिया पखेन चाहिँ कलाकार या चाहिँ दरबारे चाहिँ विभिन्न कलाकार या चाहिँ कार्यक्रम यही उपरि छन् यहाँ सारा वो वेको विषय चाहिँ वो सङ्गीत चाहिँ मोटो ठुलो मलाई सर्वसाधारण वो सर्वसाधारण चाहिँ वो सङ्गीत त हैन एफोर्ड या मफु हानु नि एफोर्ड छ या फै मुखराबले वो सङ्गीतको लागि चाहिँ समर्पण या माउज ल छि ठयो पनि लजगा दै हान ठयो लजगा याउ लागि अब सङ्गीत चाहिँ सङ्गीतमा लजगा या त हान ठाको जुल छकला चाहिँ या फै मुख छ यो को निरन्तर एको लिपजको उयो जुलको फल एजियाना चाहिँ अब शास्त्रीय सङ्गीत त झिसन चाहिँ गुली व्यापक रूपमा चाहिँ जनमानस चाहिँ वो व्यापक मजुनी या मफनी या ठिकै मफनी छ तर गुमेसिया सङ्गीत चाहिँ महत्त्व ठुलो सङ्गीत उयो शास्त्रीय सङ्गीत लासान 25 मा खानु ओके हजुर उयो लाइफ चाहिँ वो चाहिँ तरौ ओके रोल मिटा चाहिँ हजुर यो चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ कम लगाएर मुझे मलाई ठाउँकुनेला उयो महत्त्व चाहिँ धमाडम बढे दिया छ कम्पिटिसन बढे छ नि नापा स्वेबले चाहिँ यको चाहिँ नि कम्पिटिसन आइजलो गुमेशके चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत यो उयो चाहिँ क्षमता दै शास्त्रीय सङ्गीत यो एकदम नलेज दै वो चाहिँ उयोपट्टि क्वालिटी चाहिँ एकदम फरक पाउँला अवश्य न फरक दिन्छ उयोपट्टि गायन न उयो क्वालिटी उयो फिलिङ्स उयोपट्टि चाहिँ तरिका उयोपट्टि चाहिँ विभिन्न टेक्निक त उयो एकदम हाई दिन्छ ल अब मेपिङ मोरपिङ होला वो ठयो स्टाइल छौजको दु हामीले वे छौजको चलेन होला जिमख र एजिया चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ महत्त्व चाहिँ यको ख छिसा चाहिँ नि यको बाजामा पनि ठाना दियो जिन ख यको बा तबला न ठाना दिए हार्मोनियम न ठाना दिए उल्मची वाद्य वादन चाहिँ नि छिसा गेना जग्गा चाहिँ नि उल्मची बाजा गुमेश आज छौजको बाजा ठ्याटा न ठाकु नि गुमेश त चाहिँ नि एजी छिसा चाहिँ उल्मची बाजा चाहिँ बाजा गाजा चाहिँ ठ्या सेगा दिला गेना चाहिँ सेगा दिए छिसा उल्मची आज वो छौ चाहिँ झियो ब्लोडेर हामीलाई छ कलाकारिता दुजुल दिमागे कलाकार दुजुल मलाई सुटे दसानेसी चाहिँ सुनो छु झियो दिमागे चाहिँ मे वे रुंगी या त सुनो छु संगीत पछि डाउन हुँगी अले वो सुटे दसानेसी बनी मर्न टके संगीत या जनी नि जिउले चाहिँ निसी दुनी चाहिँ विभिन्न समयले छक्न सेको चिजला पकाम ख विभिन्न समयले आठो
विभिन्न समयले चाहिँ गुले सङ्गीत योबुटी चिज है ताकि बाजा बेजा चाहिँ जो गुरु चाहिँ वस्ता चाहिँ यसलाई मेरे गणेश बाटी शिरोमणि गणेशलाल श्रेष्ठ वेको चाहिँ गुरु बाजा जुल वेको चेला चाहिँ मोहन प्रसाद जोशी जुल जी चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत ज्ञान चाहिँ मोहन प्रसाद जोशी के जुल जी गुरु बाजा हामा जो गुरु बाजा चाहिँ गणेशलाल श्रेष्ठ चाहिँ बाटी शिरोमणि अबको गाबले जुल उही छ वेको न चाहिँ हरेक बाजा चाहिँ नि एकदम पारङ्गत जुल हरेक बाजा थाना चाहिँ मनुटेर प्रभावित याफुम जुल वेकै चेला मोहन प्रसाद जोशी व गुरु न अयमे जुलका वेकै विशेषला सरोड ख जलडरङ न ख वेको तर बाजा चाहिँ फाइलान न छ हरेक बाजा थाना दिवेका न सब गुरु के वन जुल जिनो जुबडी जिउ जिगेन भरि त व चाहिँ छौ चाहिँ गुरु बाजे गुरु युपति गुरु चाहिँ नि व खराना चाहिँ लाउ ज्या चाहिँ जिगेन इच्छा चाहिँ जग्गा जुल हरेक बाजा खनखरा जिरो ठामा छ हेर्नु सारेंगी तो सारेंगी गेना था बोले 2,000 महीने क्यूरियोसिटी 2,000 महीने वो मोसर टले वो बेसिक चीज तो सेग माला बेसिक चीज मोसर वो रटे यार नहीं अले गोले वायलिन रटे गोले सारेंगी रटे गोले फ्लूट रटे नवा तबला न जी को ठाना नवा जी नवा ठो 50 साल न्यो जी येले दिन ठाठा से चाहिँ संगीत कार्यक्रम तो जी जुला ओले टीवी यू जमाना मखनी स्थानीय रूपमा चाहिँ साहित्य सङ्गीत कार्यक्रम त खुब जियो होला वो कार्यक्रम में चाहिँ विभिन्न सङ्गीत समूह टटवाले सङ्गीत समूह टोले ओले जी चाहिँ ओले तबला बाटक चिने जो ओले चाहिँ हमेशा तबला ठामल के जिरो सलाङ्गी बा तबला चाहिँ ओले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ एकदम तबला थाना चाहिँ अब लिबा तबला चाहिँ थाना चाहिँ ठो मजेल लगा चाहिँ भरि सङ्गीत अब डाउन चाहिँ रिडम जको जुल सङ्गीत में हाल्यो ओकेला यसलाई भरे गिटार सुर ज्ञान डेगमा लगाएको चाहिँ लिबा चाहिँ हार्मोनियम पियानो ठिक चाहिँ लिबा चाहिँ बिस्तारै सकाउनु चिसो थो शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ नि थगु पला न्याको दिउन यको दर आया चाहिँ नि चिसो तैदिउ कथा 50 सालन चाहिँ नि हवाइन गिटार था सुरेना दिल थो शास्त्रीय सङ्गीत लगे या चाहिँ नि झिउ नेपाली कन्टेक्स्ट यसलाई अझ न चाहिँ नि पारिश्रमिक युक्ति खँडला यको वे ल्यामक ढासा वो चीज चाहिँ छ ल्यामा अवस्था चिसो थो शास्त्रीय सङ्गीत लगे या चाहिँ नि जीवन यापन या त गुल्तको अफु या थाको गुस्सा झिठाइ झिउ देश थियो गरिब देशको गरिब देशे चाहिँ जनता हैन यो कुटनी ल म पकाए मखो मलाई जनताको लागि चाहिँ मेन आधारभूत आवश्यक होला वेकअप इन द सङ्गीतला सेकेन्ड थिङ्स ल ढका नापा वेको रोजगार मे ने पुनि उनी जी मलाई वेकअप इन द सङ्गीत यो ल आवश्यकता लेबटिन जिउ ख अरे एज याद सङ्गीत चाहिँ महत्त्व चाहिँ अलि भरि त कम जिउ स्वाभाविक छ ल ओके मैले अब प्रोफेसनल पेशागत रूपमा चाहिँ सङ्गीत चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत त जुना चाहिँ मुनबले चाहिँ त्यसमा चाहिँ मेन चाहिँ प्रशिक्षक हामीलाई प्रशिक्षक जुइफट ढाँचा चाहिँ प्रशिक्षक लेभल जुइफट ढाँचा चाहिँ सम्भव ढुकान जीवन यापन ठोंगले चाहिँ जनसङ्ख्या नल बढाइदियो अनि वे इच्छा नभयो नभए वो अनुसार चाहिँ नि प्रशिक्षार्थी त्यसमा इन्ट्रेस्ट तयार बढाइदियो वो प्रशिक्षार्थी न बढाइदिया हुन्थ्यो ज्या चाहिँ जी थ चाहिँ प्रशिक्षक लेभल चाहिँ झन् ठ्याङ्की ढाँचा पकाना चाहिँ या सम्भव सोकुमी भाजमेजुपी ज्याजुले आरास बचाको दिपाई इजुगुदु जिमसँग थन स्टुडियोले बनाएको ख अधिक वरिष्ठमपति हवाइन गिटार वादक नाप नाप सङ्गीत कर्मी दा वेको नाप खलबला याना चनुगु जुल वेको नापगु ल्योगु खलबला हाक्न दिपाली पयागु हेजी आरास पल्क दिपा सुकुमी भाजु मेजुपी दिपालीपा हाक्न लस्कुस्तु थौ जिमसँग स्टुडियोले बनाएको ख वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी ईश्वर जोशी जुयादा ईश्वर जोशी शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ उल्मछी समय बितेना दिरुङला नाप नाप बस्या न्यावला छि चाहिँ भजन याना रगा तैदिल न गिटार न थाना तैदिल छिता चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत प्रति रुचि अपदुकी मतलब चाहिँ आधुनिक सङ्गीततिर युक्ति झुकाप छिला आधुनिक सङ्गीत त न यो सङ्गीत सङ्गीत तयारी रुचि छ उके चाहिँ गे रुचिको अनुभव जो पहिचानला शास्त्रीय सङ्गीत ख जे गिटार वादक रूपमा चाहिँ पैसा न मस्यो जिता ओके मध्ये नै हवेन गिटार रूपे चाहिँ गिटार वादक रूपे चाहिँ थैर परिचय बियाजन हुनु एटिका चाहिँ हान जी सुगम सङ्गीत हमलका जी मलाई सुगम सङ्गीत चाहिँ मरु ढोइ मखो मे यको चाहिँ चिनी हुन ज्या याना जी नेवाले नभरि नेवा भाषा न याना नेपाली भाषा न जी लेट चाहिँ ज्या यको याद हुनु
ओके मैले जे बिचे चाहिँ ठो पेसागत रूपमा चाहिँ विभिन्न स्कुले न सङ्गीत सेनियो सङ्गीत शिक्षकी रूपेण जे ज्यान जुन ज्या जे पेंगुन एल्बम चाहिँ मस्त यो बालगीत न जे पेंगुन एल्बम बिगान न एजुया चाहिँ ठो शास्त्रीय सङ्गीत गा चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत दुई जग्गा सीमित म जी म जो शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ मेन आधार मानेन जिसमा चाहिँ सुगम सङ्गीत न जिसमा चाहिँ पलाटेमा चाहिँ धार्न दो जिसमा थो शास्त्रीय सङ्गीत याना चुन हुबी मनु त्यसमा चाहिँ नि व्यक्ति पिनसँग चाहिँ नि जस्तै आधुनिक वेमा ल्या चाहिँ नि भन्छ हिचकिचाहट जुथे अथि चाहिँ जिएको सिके खना छिटा न एजु अब चाहिँ जीव बेचाउन जीव पला जस्तै चाहिँ अब हिचकिचे जिपी व्यक्ति पिनसँग चाहिँ छुडाइरहेछ अथवा शास्त्रीयले लगे जिरुङ्गा अब के हान लाइटे वनला चाहिँ नि सिनी त्यो चिज चाहिँ नि म जो गुरु न अथे ध्यारी मेमेबडी छ र ज्याज जुन गिटारला ज्याज साउन्ड माउ खन्जी क्लासिकल वेस्टर्न क्लासिकल टाउन माउ ख ओ टाउन वन मत गादै मेमे तो आठो छिटो पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीत खजी हो पूर्वीय शास्त्रीय सङ्गीत ठाउँगा मेमेबडी वेस्टर्न टाउन मात्रै रगा या त मेमे सुगम सङ्गीत वन मत गादै थाहे साथै वो जियो दिमागे छुडाउन वे न प्याउ खडु नि जिके जी शास्त्रीय सङ्गीत कलाकार जे लोक डोरी हामी हार गा जी हाल पै मकनी वो पिका वो फिलिङ्स चाहिँ पिका थाक्वी का हाले फै तर चाहिँ वो फिलिङ्स पिका फेम नि एथे नु अथे चाहिँ मिक्स या वे देखियो किसमा चाहिँ ध्यादियो ख अब छौ सिद्धान्त खरा वो एकदम बालावे ख तर जे व्यावहारिक भन्ने समस्या थियो अब चाहिँ व्यावहारिक रूपमा चाहिँ जे शास्त्रीय सङ्गीत दुनियाको जनाजुन धासला अनि ओके डाइरेला एकदमै कम जला डाइरेक्ट कम जुन होला गन शास्त्रीय सङ्गीत आवश्यक जुठाजको थाहा होला मेथाला पनि मख अब शास्त्रीय सङ्गीत उले व्यापक जिम फोन बजारको मरु बजार मन मरु ठा ठा न यो दैम खोजला एजुया चाहिँ जे सुगम सङ्गीत न जे चाहिँ पनि मारि चाहिँ जो धार्न ढुका एजुया चाहिँ भरि बनाना जुन दो छिस यको मेटे लेन चिनादी ओके माथि चाहिँ नि छिस शब्द न थमे स्याए चोया न दिला हल्का हल्का अले गुमगुमेस्या ट्याउ कि जिता चाहिँ नि जस्तै छुचिज रचना याद चाहिँ नि थयो टाइम पाएको परे चाहिँ गुमेस्या टाइ चानेस्यो टाइम चाहिँ जिता तस्मा जियो रचना याव लागि गुमेस्या चाहिँ सुठै टाइम छिकुन यो छु स्पेसिफिक टाइम त यो दो यो विशेष यो टाइम ला मख छौ आछौ भावना खव चाहिँ मलाई क्रिएसन अब जे मनु चाहिँ गेटा चाहिँ छौ सृजना कलाकार यो चाहिँ नि सृजना या फर्के कलाकार जी को अब मेपसा हालातोपट्टि चाहिँ वो कवर या न गौलेन कलाकार जी मख वो चाहिँ रियल कलाकार मख हजुर यता घुम मनु गब्लेटाको म चाहिँ थयो सृजना याफैमा खो नुनु सृजना याफैमा खो ओलेटाको वो चाहिँ रियल कलाकारमा खो हजुर यसो कारण वो कलाकारे दुनी चाहिँ वो कला चाहिँ गुल्यो प्या वो सृजना गुल्यो प्याउ दियो सुटेन प्याउ फो निनेन प्याउ गब्ले बाइके वना जो सृजना ज्याजने गौले गाडी वना जो सृजना ज्याजने गौले चायन बोले गन वन जंगल या त एकान्त हामीले सिधा चाहिँ नि थगु मुडे चाहिँ नि भर परे वो भावना गयो किसमा भगे ज्याजने आ जियो जिन्दगीला दुख न दो सुख न दो फुकन जोरे जुलको जीवन जियो ख सुख जो टाइममा चाहिँ रोमान्टिक फिलिङ्स न प्याउ चाहिँ अब ओए कला न सृजना ज्याजने दुखको टाइममा चाहिँ भरिजा सेन्टिमेन्टल न प्याउ चाहिँ मलाई ओ जियो बरे अब भावना यो बरे भर परे जी सुन टाइम वेमा आज नि छिसा सोकुमी पाजुमी जुपिनु लागि छगुजा धुन थाना न्या गाडी रहेन आपने जी नेवा धुन जी लोगों भावटी नेवा धुन हजुर छिदा योपटे यागु छ हस न्या के पुरा छ जी
यको सुबा अधिक बालक थगु तुन यंगादिला हजुर तसँग न्याइपु तुन यंगादिला छिसँग ओके नि यको सुबा सुगमी भाजमेजु पिन्दन अधिक यलजिमा तुन विशेष वाइन गिटार यो तुन खत आज नि छिटो तो छिमेकी देश इन्डिया चाहिँ नि शास्त्रीय सङ्गीत योको विकास जो खण्डो उगै तुलना स्वेबले छियो नेपालले चाहिँ योको कम छियो नेपालले थो शास्त्रीय सङ्गीत या त उत्थान या त छ्या माली त्यहाँ छियो बिचारे पक्का ख छिस शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ झिठा नेपालले चाहिँ अब इन्डिया सानीला झिठा यो मार्केट त एकदमै कम ख छियो कलाकार यो हिसाबमा कलाकारिता यो हिसाबमा कमजोरी ख अनि यो चाहिँ कम्पिटिसन आइजल अनि भरिभरि प्र्याक्टिस न सबराबे जिम हो एज अन्य चाहिँ मचानसी गु लगे सङ्गीत लगे जुन कि मसितलाई चाहिँ फुल समय नि हरेक जिन हो अञ्चमी कलाकार छ नि कम्ती न चाहिँ 10 घण्टा चाहिँ सङ्गीत अभ्यास हिँड्छ रियाज हिँड्छ छिटा चाहिँ ठन छपन्जीमे या त छपन्जीमे याद हुन् कि भरि चाहिँ याद हुन् कि कलाकार टरम कलाकार जुहरू चाहिँ या त छपन्जीमे चाहिँ मिडिया चाहिँ वेट हुन् कि चाहिँ टरम कलाकार जो चाहिँ थपसम फिलिङ है अरू चाहिँ वो चाहिँ निरन्तरता जिम हो एजुल कि छका वही छोपमे हाल अलि सिरियाउने भएन वो छो प्लिक जो मर्चा उठेनको चाहिँ वो म त चाहिँ झ्याप्ले चाका जुनि लागिला यो के त निरन्तर अभ्यास याना गु मेहनत यामा हो वो चिज त चाहिँ नेपालले न अन्य ठेन मजुसाना ठन्न नेपालले न चाहिँ जे शास्त्रीय सङ्गीत क्षेत्र चाहिँ कम यो लगनशील कलाकार न ठन्न चाहिँ कमी चाहिँ मको झिठा ठन्न योको कलाकार त चाहिँ बहब जो हनी बहब चाहिँ योको कलाकार त ठन तर चाहिँ कम का म एकदम म ज्या ख तर उकेर विकास याव लागि चाहिँ आठौँ नाभेस्यानलाई बाल्ना चाहिँ जिरो लै जो चाहिँ नाभेस्यानलाई योको कार्यक्रम र शास्त्रीय सङ्गीत कार्यक्रम ज्या जुन जस्तै हरेक महिना जस्तै किराटेश्वरी चाहिँ पूर्णिमाको हरेक पुनी कुनै कार्यक्रम ज्या शास्त्रीय सङ्गीत ज्या जुन यलमाई केन्द्र हरेक 2 गिरे ज्या जुन महिना यो मलाई अरे कलानिरी ज्या जुन गन राम मन्दिर गन हरेक ठासे ज्या जुन एको ठासे चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत यो चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ ज्या जुन अब नभ मजो तुलनाला ठो बाल्ना चाहिँ ख तर ऐसा न छियो छे गो सुगम सङ्गीत यो गो छे मन रहेछ चाहिँ उनीपट्टि गो चाहिँ माउ ख उसले चाहिँ हान जुइफया चाहिँ मोर गाना वो जुइफया म शास्त्रीय सङ्गीत नि चा या त नि उ मठु बिनु लागि चाहिँ कार्यक्रम या सन ठक्कस जना खुरखुरु बनि या त निरन्तर चुना चाहिँ मफुपट्टि अब स्थिति न दु अब बिस्तार झिसन चाहिँ अब गई मोटो न बुझे जी अब बिस्तार चाहिँ वो चाहिँ नि नाचा छिसा थैदि उठेन दु पलखचना चाहिँ नि नेना अथेन दु उनी छारा सब वो चीज त फे मोटो हजुर फे मोटो चीज घुमेसा अब जस्तै शास्त्रीय सङ्गीत घुमेसा चाहिँ गयो मज्जा तान त कया चाहिँ हजुर तय मोटो पनि मनुहुन्छ छिलासम्म शास्त्रीय सङ्गीते नापान्छे लगे जा सम्पति छम व्यक्ति छि शास्त्रीय सङ्गीत बाइक मेउन छु लजगा याना दिए जो विशेष सङ्गीत ख मेउ लजगा याना सङ्गीत चाहिँ सङ्गीत पाखे जे विशेष हिने चाहिँ स्कुलले चाहिँ सङ्गीत प्रशिक्षण हो अहिले चाहिँ मेउ का आठो सङ्गीत यो कार्यक्रम र ठङ्गले शास्त्रीय सङ्गीत चाहिँ मसी फोक सङ्गीत न फोक सङ्गीत सेमी क्लासिकल फ्युजन हरेक चाहिँ ठाउँले ज्यामअप रहे ठाउँले र मलाई ज्यामअप यामा छ हजुर ज्यामअप या नया अब टाइममा चाहिँ यो कार्यक्रम त चाहिँ ज्या चाहिँ ज्या चाहिँ उकेर चाहिँ बिजी मलाई सम बालामा वाद्यवादक या चाहिँ नि सम बालामा सङ्गीतकार या समग्र रूपमा सम बालामा कलाकार या के छुछु गुण दे माथे मान्छेको विचारे डक्टर नपा उयोपट्टि छुख ठमेसा चाहिँ नि चिकट राशि झी ठो हरेक मनुके चाहिँ झी छौ चाहिँ जन्म जिखट छौ चाहिँ उके चाहिँ बिहा हाटेटु नि आठो छौ भगवान क्रिएसन ल खनि हजुर ठो क्रिएसन चाहिँ सुनान छु वो चाहिँ झिके चाहिँ दया चाहिँ हो खुबी चाहिँ दया चाहिँ हो वो चाहिँ पहिचान चाहिँ या फेक मजा चाहिँ छ हरेक मनुटर चाहिँ वो चाहिँ भगवान छौ ट्यालेन्ट चाहिँ बिहा है तर घुमेसा वो पहिचान या फै वो चाहिँ सफल ज्या है वो पहिचान मजुल लाछ चाहिँ सफल जिम खोज्या छ न एजा वो चाहिँ तरुण चीज का वो कलाकारिता न वो सफल कलाकार जिल के मजरी वो मनु चाहिँ वो जन्मे चाहिँ वो चाहिँ कलाकार जीपटी उके क्षमता ढुकिमहरु मलाई वो चाहिँ डट ढास चाहिँ वो कलाकारिता सफल ज्या वो चाहिँ हरेक चीज प्रभावकारी जिटु नि वो संगीत चाहिँ यानी बेला चाहिँ प्रभावकारी जी वो प्रभावकारी हिसाबले म छु क्रिएसन याना किन ढास चाहिँ मेपिन चाहिँ प्रभाव याफै मलाई ओला संगीत होला सब प्रभावै ख सब मनोरञ्जन साधन न ख सब प्रभाव न ख या फेक मला एजा चाहिँ सफल कलाकार जीको लागि चाहिँ उयो निरन्तरता जिमाला उयो निरन्तर अभ्यास जिमाला निरन्तर पर्फर्मेन्स हामीलाई पर्फर्मेन्स याना हुन फेक मला ल वेना भन्नु चाहिँ उयो फिडब्याक सुडुले
मेपी पास भएपछि थयोपट्टि कला चाहिँ मेपसँग चाहिँ गई किसिमको फिडब्याक बाला कि बामला हो क्या वो चाहिँ थमेसा सोय मलाई वे किसिममा चाहिँ बाला ढाँसा फुकाउ चाहिँ पोजिटिभ सकारात्मक जुन ढाँसा चाहिँ न्याउन ढाँसा पक्केन सफल कलाकार जी छिला राष्ट्रिय स्तरीय न चाहिने उतिक थगु पर्फर्मेन्स बियाचना दिन बरे नापनाप स्थानीय न पर्फर्मेन्स या नाचना दिएको दु राष्ट्रिय स्तरीय ती पर्फर्मेन्स या टाइम र चाहिने छिट स्थानीय दु पर्फर्मेन्स या बिले छु यो फरक यो अनुभव जो ओ कलाकार छम कलाकार चाहिँ अरे भिजा या मुजो ठेन्छ जिटले जो वो चाहे चिरौँ कार्यक्रम जीमा चाहे टरौँ कार्यक्रम जीमा कलाकार चाहिँ थयो प्रस्तुति चाहिँ जी लोकल प्रोग्राम खर्गा वो ठमा यही चाहिँ थयो चाहिँ भरिजो चाहिँ उकेटा लापरवाही हो ओइ किसिममा याओ अले टरौँ कार्यक्रम जुलकी योको चाहिँ सतर्क ज्या चाहिँ याओ ओइ चाहिँ ठो या मजो ठेन्छ वो चाहिँ याओ तरिकामा तर जिन यो गोब्लेन सोचे महिना थयो थैके सुक्षमा र दुख चाहे स्थानीय जीमा चाहे चाहिँ राष्ट्रिय स्तरीय जीमा फुल्ली चाहिँ थयो चाहिँ प्रतिभा चाहिँ केन्यु चाहिँ बिजाया माथे जोगा ए जस लाग्छ चाहिँ उयोबाट चाहिँ इमेज उयोबाट चाहिँ प्रतिफल चाहिँ बालको वइ जस्तै छम मनु हेर शास्त्रीय संगीत चाहिँ जिसेकीहरुका बोल्दा छ उता चाहिँ नि छुसु जाब्यारी बोला टस्कम बालावे बालाव ख शास्त्रीय संगीत वहाँ वेकन सूर्य ढासल उयोपट्टि भविष्य पकान बने जी उज्जवल जी मलाई शास्त्रीय सङ्गीत यो सङ्गीत चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत यो ग्रामर ख ग्रामर ठुल ढाँचा चाहिँ झिसँग चाहिँ न्याउ सङ्गीत हो चाहे चाहिँ लोक सङ्गीत हो चाहे चाहिँ आधुनिक सङ्गीत हो पप सङ्गीत हो न्याउ सङ्गीत हो मुख्य आधार चाहिँ शास्त्रीय सङ्गीत जब शास्त्रीय सङ्गीत सेका चाहिँ अलि लिपा चाहिँ वो हाँगा बिङ्गा हाम्रो मेरो चाहिँ मुख्य जरालाई शास्त्रीय सङ्गीत ख यता चाहिँ लिपा चाहिँ मेरो न्याउली मसाना अफ्युज या पण ढक्कै नभए शास्त्रीय सङ्गीत सेक मार्यो जु भन्न या ए वो चाहिँ वो ढाँचा चाहिँ जी जु परिवार जु जस्तै नाचा छिसँग तैले चाहिँ 2-3 महिना तोटी पि एक हप्ता सेका तोटी पि शास्त्रीय संगीत सेगिर या वइ तर सेक उए उता चाहिँ नि विजय छुजी जी अले ए विजय तोटा हो नि म ए तोटा मौंग छु जस्तै छु वो विषय चाहिँ जो गिटार हवाइन गिटार सिलसिला रह्यो चाहिँ ओ हवाइन के शास्त्रीय संगीत सिलसिलामा के हवाइन गिटार चाहिँ भरि ठाकु मे बाजा छ नि हवाइन गिटार ठाकुरका चाहिँ तर म मे फ्री भिराना जस्तै भोकल गाइनेन चाहिँ जस्तै चाहिँ शास्त्रीय संगीत चाहिँ सेका वया चाहिँ लिबा चाहिँ ठाकु या त हाली ठाकु या चाहिँ यो टोटुपी नै कुटै मेन जोसो चाहिँ तुरुन्त इन्टरटेनमेन्ट जुजुल एउटा मनोरञ्जन दैजुल शास्त्रीय संगीत चाहिँ भरि ज डाउन मफेक शास्त्रीय संगीत गुली झिस सेकल गुली छिटो चाहिँ अप चाहिँ प्रभाव जी ख या अलि उलिया अप चाहिँ हेपी ख गुली सेकल गुली डाउन उली चाहिँ थाहा चाहिँ मनोरञ्जन जी ख बाला यो ख एज चाहिँ अब भरि पहिला सुरुले चाहिँ वो दैमुख वो प्राप्त दैमुख खाना तर मनुटेसँग चाहिँ छुसो चाहिँ राछ जे बन्यो आ 1-2 वर्ष जे सही यो हिसाब यही पनि मनुटे चाहिँ योको दुठे छ हिसाबले ए अयो सोचा चाहिँ नि थ सेको पनि अले लिप चाहिँ नि वो मजबिबले मनुटे निराश ज्या ल्यायो खला हजुर ओ साधना गुली डाउन फट उली छिटो चाहिँ आनन्द प्राप्त जे या उगेपटी प्रतिफल न उले चाहिँ बढे जावि सोकुमी भाजमे जुपि ज्याजुले हाग्नस क बच हागगु दिपाए इजुगुदु ल्याउँदनीको खला बेला हाग्न दिपा लिपा नेवेगु हेजी आरा सफल शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक सोकुमी भाजमे जुपि दिपा लिपा हाग्नस क छिकबिन्द लस्कु स्याना जना ज्याजो सेलेब्स स्टक टाइम है ठाउँ ज्याजुले बनाएको ख वरिष्ठ सङ्गीतकर्मी ईश्वर जोशी जो याद अहिले ईश्वर जो छिसँग थाना दिएको बाजा छौला एकदम भिन्नै प्रकार ठेको सुएबले गिटार थे चुवा साना चाहिने उगैटी विशेषता या उगै ट्युनिङ पजा गिटार यहाँ फरकै दु ठुकै ठो बाजा विशेषता छु जी चाहिँ आठो ठो बाजा मेउपट्टि छुन बाजाले मिले मजो ठो फरक बाजा ख ता ट्युनिङ याउन फरक ख ठुकै तार न एकदमै फरक ख ठुकै चाहिँ नि जी चाहिँ हन्टे एज चाहिँ ठो चाहिँ झिसँग चाहिँ मुख्य चाहिँ झिसँग लिड स्ट्रिङ राइ झिसँग चाहिँ मुख्य चाहिँ मेठापट्टि चाहिँ मेलोडी चाहिँ स्ट्रिङ चाहिँ पेपुजी ठुकै त मेन स्ट्रिङ ल मेन तार चाहिँ ठो पेपुजी ल अहिले ठन चाहिँ छबो चाहिँ मसिनो अलग तार चाहिँ ठो अलग तयारीहरू ठो चाहिँ झाला तार राखेर ठो झाला तार चारी मोटो छुराबले जब झिसँग चाहिँ वो शास्त्रीय सङ्गीतले एकदम तीव्र गतिले थाबले झाला ठाब जी वो चाहिँ वीर रस प्यायो डुटले उनीले चाहिँ ठो ठामा ठो चाहिँ एज ठो झाला यो तार जल अहिले जिल लगा चाहिँ ठुकै सपोर्टिङ का सिम्प्याथेटिक ठन स्ट्रिङ त ठन निपुदै ठन न वो चाहिँ ठो बाजा ठुप्रे तार ठाबले ठुकै झङ्कार चाहिँ ओया चाहिँ ठो झङ्कार ओया चाहिँ चाहिँ बाजा यो चाहिँ अप चाहिँ छिटो चाहिँ सुर अब प्याउ यो के
संगार प्याउ या चाहिँ यता ठो चाहिँ सबै झाला जुल ठो चाहिँ मेन तार जुल अहिले ठो चाहिँ यो चाहिँ ठो सपोर्टिङ तार चाहिँ छ निपुटै जुल अहिले मेउ छौ चाहिँ तरफ रह्यो ढुका तरफ रह्यो चाहिँ झिसा छु ढुन ठाउँ ख ओ ढुने चाहिँ झिसा चाहिँ ठो मिलाए माठो चाहिँ ठो चाहिँ फुको तार ठो थुके जम्मा ठो 12वटा जुल 12वटा चाहिँ फुक्को सुर झियो सारेगमे चाहिँ फुक्को सुर चाहिँ झिसा ठुके मिला झियो मेयो अनुसार मे चाहिँ छुचु सुर लगे जो अनुसार चाहिँ ठो लगेन चाहिँ ठो चाहिँ तरफ चाहिँ तरफ राइ ठुकेर ठो टल्ला चाहिँ भिजे ठो एकदम ठुकेन एकदम तरौ जग्गा मिठास जग्गा चाहिँ ठुके बिजुल ठुके एजा चाहिँ ठुके जम्मा पेंगु किसिमको तार चाहिँ सेटअप ज्या हुन्छ पेंगु किसिमको तार हजुर छौ चाहिँ तरफ जुल छौ चाहिँ झाला जुल छौ चाहिँ ठुकेर जिल लगाएर है जिल लगाएर है ठो चाहिँ मेन स्ट्रिङ जुल ठो चाहिँ लिड स्ट्रिङ जुल लिड स्ट्रिङ या चाहिँ निपु चाहिँ ठो साप ख तर छौ चाहिँ हाई स्केल छौ चाहिँ लो स्केल हजुर हाई स्केल चाहिँ मुख्य चाहिँ हाई स्केलमा अपचले जुल ट्याब्लेट छौ हाई छौ लो ट्याब्लेट ठुके मिडियो सप्तक चाहिँ दैमा हो मिड ठो मिडे ख मिडा सुरजु ख तर ठो ठुट्टे ठो झिसा ठाउँ चाहिँ ठो मिडे ख तर ठुकैपट्टि सार यो झिउ चाहिँ हाई युपट्टि चाहिँ हाई तार सप्तक्यु चाहिँ साला लाइगा तार सप्तक्यु साँझै सुरजु जुल छ हार्मोनियम मिडल अक्टेभ चाहिँ नो झिसा चाहिँ ठुकै हाई युले ठाउँ जुल मिडल अक्टेभ ठुकै हाई जुल हजुर हजुर वो चाहिँ ठो लिड जुज या अहिले चाहिँ ठो झिउ मध्य सप्तक गुख वो चाहिँ लो यु चाहिँ सप्तक लाभ हजुर हजुर निपु छो साप याना ट्याटिको छ चाहिँ ठो बाजे बारे चाहिँ धाउ खस चाहिँ ठो चाहिँ बाजा चाहिँ नभ झि परा पूर्व काले न ठो आछि बिना यो दुनी बिना हजुर सरसरी गो ठाइपति बिना का सिटारमा को भाषा बिना का बिना यो नभ चाहिँ पेंगो किसिमको रुजा जनका होला वो पेंगो रुद्र बिना विजिटर बिना सरसरी बिना अले मौन बिना वो पेंगो बिना किसिमको रुजा न मला वो न गुली वो पेंगो बिना मध्ये चाहिँ छौ विजिटर बिना रह्यो छौ दु हजुर वो विजिटर बिना गएन ठायो रासिनी आ छिरा नेपालले डुयो हो चाहिँ इन्डिया न एकदम अब लोब्जिङ इन्डिया लोब्जिङ हो आज युट्युबमा मल लाछ जी नभ पिपला बिक पस्ता थाना जो अजन धनी भरेबरी धनी विजिटर बिना चाहिँ वो छि खायो चाहिँ सो डल्लो दई हो गया मला उगे चाहिँ अले वो बिना चाहिँ घसिटे न घसिटे थायोपट्टि चाहिँ तरिका ढुका हो छियो चाहिँ पूर्वीय शास्त्रीय संगीत ढुनिन चाहिँ तो विजिटर बिना चाहिँ ठे चाहिँ स्लाइड एना चाहिँ थायापट्टि त चाहिँ विजिटर बिना रहेछ जनका वो विजिटर बिना यो तरिका त चाहिँ ठुके चाहिँ ठुके रोड जुल आ चाहिँ ठो गिटारे वो चाहिँ आठो यको मोड्नी ठो गिटारे चाहिँ लेपटिन वो ठो आठो जुबिजना 30-40 वर्ष अपो मोड्नी ठो न इन्डिया वो न अपो मोड्नी ठो चाहिँ रोड चाहिँ झिसन थानो जुल ल आछि इलेक्ट्रिक गिटारे जुस ठन फिंगर रिङ फिंगर समथिङ ह्या थायो जुल इलेक्ट्रिक गिटार हजुर हजुर अंगु ह्या जुल ठुके चाहिँ झिसन ठोटाको रोड चाहिँ खिसारेन थायो जुल होला एजो कारण वो गु विचित्र बिना यो बिदि वो खा गोन थायो तरिका हो ठो वेड नोका सेम जुल मला वो म्याटर जुको फरक जुल चीजको फरक जुल तर तरिका चाहिँ वे जुल एजा चाहिँ ठो चाहिँ परम्परा थियो आइजको मखट हो जे परम्परा कालन छि चाहिँ होया त ख उबले चाहिँ ओ बिना ठाउ जुल आ चाहिँ गिटार ठाउ ओ बिना चाहिँ डेक्ट एकदम ठाको जुल जियो बिना छ डेकमा लाख लाख थिनि इम्प्रोभाइज स्वरूप ठाउ इम्प्रोभाइज जुल हजुर नो स्वरूप गिटारी स्वरूप जुल लाछ ठकुले अपुल छिट डेक्ट न अपुल जियो सरल रूपमा प्राप्त न जुल एजा ठुके गिटारे चाहिँ तरफ न ठबै न ढोखो बसबे आ ठो चाहिँ तार फुको ठाउ या जुन ठो बार चाहिँ ठगया चाहिँ ठो कुए ठगयाहरु डाइरेक्ट चाहिँ फिंगर न ठामु जो ठो एजा फिंगर न ठाबले साउन्ड हुइमखो ठो ठगिया चाहिँ स्लाइडिङ मया गर्छ मेटल या मजुल हजुर हजुर ठो भरि चाहिँ फरक चाहिँ ठो हवेन गिटार यो चाहिँ यो चाहिँ पुलामपट्टि परम्परागत लेखिन जोरी जुपट्टि चीज खठ हजुर आछिसँग थुकैपट्टि विशेषता नाप्न परिचय न बिहाइ दिला आग्न छ सोगमी भाजमेजु बिनु लागि छ न्याइकु संगत हुन्
थोला झुला छिगो सङ्गीत शास्त्रीय सङ्गीत या विषय छिज खल्न बेला या याना आज नि छिज प्रसङ्गपट्टि चाहिँ बदले या छिला चाहिँ नि छौ टाइम जनपक्ष सङ्गीत न यको खनि दुसे छ छिस वो जनपक्ष सङ्गीत चाहिँ नि छि घटना चाहिँ नि के ला होला ठोकै थुकै नछौ चाहिँ तर चाहिँ इतिहास दु ची नाबा नि नाबा ठो एक कुन हरा नक ल्याम बोले नाबा चाहिँ जिस्यानी भरि चाहिँ डाइपी नि रामका डाइपी चाहिँ छौ सङ्गीत क्लब दु ज्याज न ओबले चाहिँ बाला क्लब दियो चाहिँ दु बाला क्लब दियो चाहिँ दु अले वो बाला क्लबमा चाहिँ लछि चाहिँ साङ्गीतिक कार्यक्रम या युज ल ल सङ्गीतिक कार्यक्रम लिपा चाहिँ वेको विषयमा चाहिँ सुराबले ठो चाहिँ ओबले चाहिँ पञ्चायत काली खलाना चाहिँ मलाई पञ्चायत काले चाहिँ अब पञ्चायतमा चाहिँ ओबले चाहिँ वाक सनु नमरो मानव अधिकार मरो मलाई ओबले सुनो अधिकार डुमको पञ्चायतमा जो समस्या यामा वो यहाँ विरुद्ध सुनो नया मरो मलाई वो स्थिति ज्याजो ज्यादा नि आ डाइपी न्यू चाहिँ छौ चाहिँ गयो भने दासा झिसा चाहिँ जनचेतना है मलाई न जनता त एकदमै चाहिँ दबे ज्याज न जनता स्वयं मसिलो न स्वयं अधिकार मण्डल न जे मलाई मना जन किचा माथेन मलाई पशुपन्छी माथेन बिना चाहिँ विवेकशील मना जन न एजा चाहिँ झिसा चाहिँ चाहिँ चेतना बिमाला हजुर चेतना बिटा चाहिँ डक्ले बाला छोराले सङ्गीत पाखे चाहिँ चेतना बिल धाछ चाहिँ जनता र प्रशिक्षण याद छैन अब झिटा चाहिँ अधिकारमा हजुर 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 जनता र झिटा न अधिकारमा झिटा न ठयोपट्टि मयापट्टि स्वतन्त्र मारे चाहिँ वो चाहिँ खचै ठुक्यो लागि जनचेतना हेउ लागि चाहिँ डक्ले टौरौँ चाहिँ उपसराहरूलाई चाहिँ सङ्गीतै ज्याजनका हजुर सङ्गीतै माध्यममा जिरियो चाहिँ अब डाइपिन उसलाई लगेको जुल उसलाई चाहिँ झिमी चाहिँ क्षितिज परिवारका यसले हामीलाई अब विभिन्न थाहा छ विभिन्न परिवारहरू यसले चाहिँ नि ठन क्षितिज परिवारका चाहिँ 2038 साल पाखि जी खल्ना जुन पञ्चायत काले जी नक्टिनी बजा भ टिकट बिलेसिउ खगा ट्याब्लेला वो टाइममे कलेज नक्टिनी जुन चाहिँ नि थप जनपक्ष सङ्गीत त्याज सिकिन्छ याना दिला वो छौला वो पञ्चायत शासन याना चमा पिनियो लागिला छौ छिलासम्म विद्रोही रूपमा प्रस्तुत हजुर 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 जो एजिया चाहिँ कलेज लाइफ सुरु जुन चाहिँ भरि चाहिँ छैन जी मनोज जोशी ने पोलिटिकल छैन फुक्को चिज देश यो चाहिँ फुक्को आर्थिक सामाजिक मलाई जिउले विकास फुक्को चाहिँ छुके आधार ज्याजन हामीले राजनीति आधार ज्याजन राजनीति फुक्को चलायो ज्याजन लिड याना चाहिँ ज्याजन राजनीति बाला चाहिँ थनियो लोन बालायो धन बालायो थनियो मार्केटिङ सिस्टम बाले हरेक चिज बाले मनु जनजीवन न बालावी अथवा गरिब पिन हामीले गरिब जिजला धनी निमु मलाई निमुखा हामीले जनता चाहिँ हामीले निमुखा जिजला धनी पिन चाहिँ मुठी भर पिन जनता धनी पिन हामीले धनी ज्याजन जिजला एदा चाहिँ फुक्को जनता चाहिँ उठानी या खसला थनला राजनीतिक परिवर्तन मएको मलाई सम्भव मरो वो चाहिँ वाचला मलाई वो राजनीतिक चेतना चाहिँ झिके चाहिँ माउ ज्याजन जे राजनीति पाखे पुरा विमुख जिमु ज्यू राजनीति झिके चेतनामा अब राजनीति जे राजनीतिक गे जिमा या नेता जिमा रह्यो चाहिँ मरो एजिया चाहिँ थमेसा फु चाहिँ सही राजनीति र झिसा चाहिँ योगदान यामा त्यो चाहिँ ओ भावना चाहिँ प्रेरित ज्यादा नि अथवा जनपक्षीय सङ्गीत वनिमा या त झिसा या आज सङ्गीत छौँ कलाकार चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ गएन सहयोग हामीलाई कलाकारी हिसाबमा झिसा आर्थिक रूपमा फोपिस आर्थिक रूपमा यही श्रम पुग्छ या श्रम डान्नेना यही मेपसँग चाहिँ मफिसमा चाहिँ झिसा कलाकार चाहिँ कलाकारी रूपमा चाहिँ या मार्यो चाहिँ भावना डुज्या चाहिँ छौ पछि चाहिँ नि वो टाइमला पञ्चायत काले चाहिँ अब ताको छ पञ्चायत विरुद्ध न प्रसङ्ग भटिछ पहिले सङ्गीत ल्यावे छिसा परफॉर्मिङ यो सिलसिलाला छि राष्ट्रिय स्तरमा छिसा परफॉर्म याना दिगु ख स्थानीय न छि परफॉर्म याना दिरुला उकै बावजुद देश विदेश न छिसा याना दिगु दुनिला हजुर हजुर गन याना दिया हजुर आठो देश विदेश हामीले अब टडो खल ठे मता जित मलाई तर झियो ठयो सङ्गीत चाहिँ पिनी देशे न झिसा चाहिँ यहाँकी फट धाछ गुलिङ्गी फटो उली चाहिँ झियो देशी पहिचान हजुर झियो देशीपट्टि सङ्गीत गेजोले झियो नेपाली चाहिँ झियो सङ्गीत गेजोले यो चाहिँ इम्टा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन याद यो चाहिँ वो चाहिँ बालाउ ठेटा जे चाहिँ बिचे चाहिँ ठो इन्डिया चाहिँ जिमी ठो शास्त्रीय सङ्गीत यो जाँच बिउनमा आपले जाँच बिउनले चाहिँ ठो गिटारे चाहिँ नेपालले चाहिँ जाँच मोडो नेपाली टियु अन्तर्गत चाहिँ गिटारे जान्थ्यो मरो आटक इलाहाबादे भन्नु उकेलाई चाहिँ इन्डिया वन माउजुल इलाहाबाद माउजुल इलाहाबादे अनुमुनिले चाहिँ सब महफिले जिको अनुभव अनि मास्टर याबले अब चाहिँ कार्यक्रम टडौँ कार्यक्रम जियो नि वो खुल्ला कार्यक्रम जी
एकदमै सङ्गीतज्ञ छ तरो मफीलाई चाहिँ झिसा चाहिँ प्रस्तुति आमा यता चाहिँ वो तरो चान्चुन मुख हो भने अनु प्रस्तुति ना अनु चाहिँ झिसा चाहिँ वा या त अनु चाहिँ झिसा चाहिँ सफल जुल चाहिँ वो कलाकार त जुल चाहिँ वो जुल प्रमाणित जुठेनो जुल अझै चाहिँ छौ वो टाइममा चाहिँ इन्डिया अनु पाखेन चाहिँ छौ बालाको रेस्पोन्सिबल वो कार्यक्रम यानो चाहिँ लिपा चाहिँ ठो 3 वर्ष नि चाहिँ ठुके जर्मन हजुर जर्मन आज विदेशी होइन गिटारे इस्टर्न क्लासिकल सिने विदेशी टेट न सेना जनु विदेशी प्रशिक्षण सुम प्रेसिडेन्ट वेकअप इनिसिएला वेकअप नि कार्यक्रम चाहिँ मुनानन्द भरे प्रस्तुत जानु 3 वर्ष हो याबलेला चिठा थन परफॉर्म याबलेर विदेशे उना परफॉर्म याबलेला यो कोही अझ पास डिफरेन्ट है अब यो चाहिँ एकदमै पेन ड्रप जसा साइलेन्ट हैन एकदम क्वाइट जानी नि नि जानी दुनिया भावना डुबे जानी नि एठी माथन अजिबि छु टाइम जिप्सन ठमेल साइड हैन छिटा याबले चाहिँ नि भन्छ हाउ बिचे डिस्टर्बेन्स ओ थोरै ऑडियन्स या हुने ठन्न मलाई ठन्न जस्तै गोले ठन्न आज विदेशी जस्तै विदेशी त युज गर थासे चाहिँ याबले चाहिँ इमसन ठन्न नि हो आइम्रो लागि चाहिँ ठन्न झिउटे जिप्सन ससे संगीत यो बेसे चाहिँ झिसा म्युजिक त थाबले चाहिँ ठन पिने या चाहिँ ठन विदेश दुनी मलाई जिमा छु नभए चाहिँ छु समय ठमेल नै गठार्न चाहिँ ठमेल थाबले न अब विदेश त जको उयोपरि ठाक अब चाहिँ नेपाल त चाहिँ अडियन्स दिनु गर्न हजुर विदेशी चाहिँ दै गर्न चाहिँ जुले चाहिँ इमसन चाहिँ एकदमै चाहिँ मन त इन्ट्रेस्ट एकदमै इन्ट्रेस्ट का जिमसँग हरेक प्रोडक्ट ठाउँलाई झ्याप्मै प्याक जाज नि विदेश चाहिँ प्याक जाज नि का हजुर आइमला एकदमै ट्याब्लेला छि त छिराचमा पनि त निङ्ग्यो चाहिँ विदेशी पनि त निङ्ग्यो लेला योको मजा भएगा फिलिङ्स न योको त्यहाँ भएगा छिरा जो पनि अडियन्सलाई एकदम अडियन्सलाई एकदम फरक दिने कलाकार र छिरा अब चाहिँ हारुर याबडी भरि चाहिँ मैले एक्साइटिङ थियो अयोबडी आज रक पप ठौरे जवान रहेन जन्नु वो टाइपे चाहिँ मना चाहन्छु मलाई अयो जुल्की चाहिँ ठौरे आकर्षक जुल हजुर जियो चाहिँ क्लासिकल बेस म्युजिक हामीलाई फ्युजन थाहा छैन क्लासिकल बेस चाहिँ जुल रके थाहा छैन आखिर उकेल क्लासिकल लेसले जानि नजानि उके दुए चीज ख मलाई तर एनसा मनु त्यसमा वो चीज त ठीक म अले वेकअप इसन चाहिँ विदेशी टेसन चाहिँ वो जियोबडी फिलिङ वो पूर्वीय शास्त्रीय संगीत यो फिलिङ वेख्र हाम्रो चाहिँ एकदम टानै आका एकदम वो चाहिँ बालापटी पछि ख छौ गुने दुप्टी सब चीज छौ चुम्बक छ मनु त त्यहाँ आकर्षण यहाँ देप्टी छ सो इन्सला मेडिटेसन गर्न मेडिटेसन म्युजिक गर्न लागि ठुकेर अच्छा यो क्लासिकल म्युजिक शास्त्रीय संगीत र मेडिटेसन म्युजिक र हामी ध्यानपूर्वक थियो डुबे जुबे के संगीत है वी सगा नि सगा छिरा त नि मसा प्याखाजुली प्याखाले म्युजिक जुला त भाला त प्याखाले म्युजिक नि मसगा छिरा त ईश्वर जो आ जाजुले जिन नि मफुगुपति लोमंगुपति छिरा चाहिँ नि फछौ न्यस जु गाताइगु छु खन्दा छ तयारी भए जिरो लास्ट डे चाहिँ छुलगा जुन छ नि यदि कलाकार झिसन थ कलाकारिता किनि खछ सो नुजी जना किनवा झिस सुनान म याना किन्दा छ ओ छो थयो पहिचान अलग दै जुल हजुर एजा चाहिँ यदि अब गिटार स्पेनिश गिटार ठंगले मजा नछि बुराटा झ्यामेछन थाप ठंगले बरु तो स्लाइड गिटार ठाना दिछ मलाई ठाना ठट्टा छ यो उठके पाखे चाहिँ सुङ क्रिएसन या बड छ चाहिँ थयो अलग पहिचान दै नु पहिचान दै ओके लागि सहयोग या त तयार दु एजा चाहिँ गिटार ठाको छ स्लाइड गिटार ठाना दिछ न बाला त चाहिँ छारा छ छिरा अझ योको मरुना जुल कम संख्या कम जुल ज्यादा हुन्छ यो कुछ गुली एकजना थारा उगेर होले बाना लाई तर स्लाइड स्पेनिश गिटार चाहिँ स्लाइड गिटार यो मोटो यो कुनो दु उगेपरि तरिका विभिन्न स्पेनिश गिटार जुल्ला चाहिँ नि पश्चिमी अपथा मिले जुल्ला ठुके जुल्ला चाहिँ नि छिस पूर्वी स्टाइलमा थाहा जुल ठुकैपट्टि चाहिँ महत्त्व यो कोड हो मलाई विभिन्न किसिमको ठुकैपट्टि टेक्निक त यो प्रयोग या जो छ एजा चाहिँ मको झिस थ चाहिँ तो हवेन गिटार ठामा रे मको ठाउँमा कलाकार जिउ खस चाहिँ नुपट्टि सिजना याना नु चाहिँ क्रिएसन याना चाहिँ न्याउन फेमा रे फुको कलाकार पासमिन त चाहिँ वन फेमा रे चाहिँ सुबे सुकमी बाजु मेजबी आरास ज्याजो इन पचातेंगुदु मुपा कथौ बनगु खथौं वरिष्ठ संगीतकर्मी हवाइन गिटार वादक शास्त्रीय संगीत में सम्म दिग्गजमा व्यक्तित्व नाप्नापमा सम्म एरेन्जर तबला वादक संगीत या हरेक क्षेत्र चाहिँ नि थगु ला तया दिनपति सम्म व्यक्ति ईश्वर जोशी जुया त स्टुडियोले बनागु जुल क्यामेरा पर्सन गौतम महार्जन अले अमन सिंह जुया त
सुभा विषय ज्याजो पाखे जी सुशील साई न बायोनिगो उजां फना जना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जना दिस सुभा